tudatinze reka dukore icyatuzanye. Uyu munsi ingingo nyamukuru inzanye ahangaha ni ukukugezaho ibintu wasuzuma mbere yo kugura telefone yawe, yaba ari telefone nshyashya, yaba ari telefone ya okaziyo, cyane cyane ku bantu bagura telefone za okaziyo. Ahangaha nibo bakeneye kureba ino video ndetse n'abakeneye kugura telefone nshyashya, ibintu basuzuma. Mbere na mbere urabizi ko uri kugura telefone ugasanga iri muri make, ugasanga telefone iguze ibihumbi ijana na makumyabiri, ifite n'irindi deni ry'ibihumbi 90 cyangwa 200 bitewe n'amafaranga ya telefone yayiguze. Ugasanga telefone numara kwishyura n'icyo deni bizahura n'ibihumbi 300. Urumva rero ni ibintu bikwiriye kuba wabyirinda. Njye kukwereka uburyo wabisuzuma muri telefone yawe mbere y'uko ugura iyo telefone. Urugero, reka dutangire. Uragenda muri setting ya telefone yawe, uko bisanzwe. Nurangiza umanuke ugende hano hasi handitse system cyangwa uze kuri handitse about your phone, hose birakora. Icyiza nuko rero twaza hano handitse system, mara kugera ahanditse system urahakanda, cyangwa hariya handitse about your phone. Nurangiza umanuke hasi, nugera hasi uraza ukanda hano handitse advanced reset your option. Hano duformatira telefone yacu igihe tukaba dukeneye kuyiforomata, uhakande. Nurangiza uze ahanditse kuri erase reset or data factory. Ahanga numara kuba wahakanda, ntabwo bari buze kwemera kuba wa resetinga, kuba foromata telefone. Ujya guforomata ntabwo bari bubyemere. Urabona ko njyewe nshaka kuyiforomata byakunda, ngo natukanda kuri reset all data, ariko nuhagera barakubwira ngo reset all data are not available. Mu gihe telefone yawe iza kuba iri muri make, ntabwo byakunda rero ko wayiforomata. Baratubwira ati reset all data are not available. Urabona ko rero ino telefone yo wayiresetinga kuko yo ntabwo iri muri make. Rero urahita ugaruka inyuma nkwereke ubundi buryo wayisuzumamo. Ubu buryo bwa mbere. Bwa kabiri, uraza ahangaha ukande hano kuri about your phone. Urangiza uhakande, umanuke hasi, hanyuma handitse builda number. Hano handitse builda number. Urangiza ukandeho inshuro 7 wowe uzaba ugiye kubikora bwa mbere. Yewe izo nshuro narazikanze. Nurangiza ukandaho inshuro 7 kugira bakube developer option wa telefone yawe. Nurangiza uraza ukandaho inshuro 7. Urabona ko ngiye bari kumbwira ngo no need you are already developers. Ati no need you are already developers. Urumva ko ngewe ndi umu developers wa telefone yanjye. Mu gihe rero telefone iri muri make, iyo ugakandaho inshuro 7 kuri no build numbers, bakubwira ko utari ready kuba waba developers wa telefone yawe kuko ntabwo byemerewe. Noneho ikindi kintu twasuzuma wakoresha ugiye gusuzuma telefone waba ugiye kugura, uraza ukanda hano kuri system. Nurangize ahangaha kuri dashboard urebe RAM ingana iki. RAM byibura telefone imeze neza, ifite umuvuduko uri hejuru, ikoresha internet ifite speed. Umwe ugenda kuri YouTube wakanda kuri video bikihuta, ahantu hose bikihuta. Mu gihe waba ufite internet yo gukora ama application bikaba byakoroha. Byibuze iyo telefone igomba kuba ifite RAM ya 4. Urabona ko iyi ngiyo ifite RAM ya 2, muri make iri hagati na hagati. Uraza urebe ROM yayo, ko wamenya ngo ifite gigabyte byibuze 34, 180. Biraterwa na telefone uzaba ugiye kugura. Nurangiza uze hano handitse mAh capacity yayo, urebe ati se ifite ubushobozi bungana iki bwo kuba yaramisha umuriro. Urabona ko ifite 5000 mAh, kuko iyi capacity ni nini cyane mu kuramisha umuriro. Wenda iyi telefone ni nziza ku muntu ukeneye kuba yagira telefone yamara byibuze iminsi 2 arimo kuyikoresha. Uze ureba hano hirya handitse 180. Hariho logo ya telefone, kuba 960 z'ipusi za telefone yawe waba ugiye kugura. Urangiza urebe hariya hirya, urebe ubwoko
ka telefone yawe koko nimba ari Android bakubwiye gutya na gutya ni hip hop ni uze ubisuzume kuko iyi ni Android ke nabwo uze ubirebe kuko hari telefone bambika pochette bamara kuzambika pochette ugasanga wenda inka Y2 Y3 mu biseri bakayambika telefone pochette ya iPhone wazire ukazugira ngo ni iPhone kandi ubwayo ari Y2 cyangwa mu biseri n'izindi. Numara rero ko wabisuzuma uraza kwereke akandi kantu wakora. Urabona ko hari igihe gukora ibintu muri telefone ku buryo bakwereka ahantu hose ukoze. Numara kuba developer option uraza kandi hano kuri advanced and developer option umanuka hasi ukande kuri developer option. Numara kuhakanda utegereze uramanuka hano hasi uramanuka umanuke hasi ushake ahantu ngiye kukwereka mu gihe waba ushaka mu gihe waba uri gukanda ahantu bagahita babibona wenda nyine tabs ibyo nakita tabs waba ukanze nko ku kintu runaka message aho ukoze muri telefone yawe agahita hagaragara. Uraza show tabs show visual feeds for tabs urangiza uhakande. Urabona ko tukimara kuhakanda ahantu hose ukoze hari kuza kano kamenyetso kaze subira inyuma kugira ngo makwereke. Urabona ko aka kantu kari kuza niko bita show tabs. Aka nimba uri kukareba aka kantu nyine ahantu ukoze hose muri telefone yawe kahita kaza kakakubwira ko wahakoze. Urabona ko ni ibintu byagufasha ni uko nk'ako kantu ka tabs tumaze kuba twashyiramo weretse uburyo bikorwa. Ukeneye no gukora ibindi bintu byinshi kuri telefone yawe bitandukanye kuko uba wamaze kuba developer option wa telefone yawe biroroshye. Aka ngaka nakweretse ko tapinga ahantu hose wakoze kagaragara tab kuko uri kubireba aka kantu sinzi mbi kukareba kantu uri gukora kaba kagaragara muri telefone yawe. Nimba ukeneye no gukora ibindi bintu byinshi uragenda hariya kuri developer option urangiza ukandeho inshuro 7 urahita uba developer option y'ibintu byose bikorerwa muri telefone yawe. Urangiza ugende ukore ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo wifuza gukora muri telefone yawe. Murakoze kuri wakandi subscribe ugere byiza. Salut kabisa.